Assalomu alaykum aziz. Yine salomat va obod sarband bошед. Дар чечени ин гӯша, дар ин дута республика несте хонаи пиронсолон. Интернатдомам надоранд ваё. Фаҳмидед? Дар Судан, ҷое ки ман хондагим, дар оҷаам надоранд хонаи пиронсолон, интернатдомам надоранд. Хоб, мо гуфтагӣ будем шумо ку дар чиам неста интернатдом? Дар Ирон, Ироқ вақте ҳаҷ рафтагӣ будем, автобус қайд соли 2001, оҷаам пурсида будам, дар Ирон, Ироқ ҳам неста интернатдому, чӣ мегӯян, хонаи пиронсолон. Ҳамон сола набуд, агар ҳозир бо агар пайдо нашуда бошад. Дар Саудиям нест. Дар Саудия фақат одамое ки мисол ки китоб менависанд, чӣ мекунанд, ва ё дар хонаи ҷудо, ҳукумат талаб мекунад, хонаи ҷудогона метиҳаншон барое ки корҳои илмияшонро пеш баранд дар вақти пиришон. Хеле ҳаста метиҳанд як ҳуҷрагӣ барои кори илмияшонро пеш бурдан. Дар ҷам нест Саудия дар хонаи пиронсолон. Лекин халқи моро чӣ шудааст, ки ба ин қадар тоҷикуму бо обрӯи гуфта чӣ мегӯянд, ор мезананд, дод мезананд. И шармандагӣ, обрӯрезие ки наҳо падару модарро барӣ адар берин кунӣ. Дар ютуб мебинанд, ам дидаи занак одамо тамошо мекунанд, чӣ фикр мекунанд? Мегӯянд ки ин занака ихе карданд. Бас аст, накунед ихе коротона. Аз Худо битарсен, дида нарезонед. Якумш ки дар назди Аллоҳ таоло аз Худо битарсед, дуюмш ки аз халқи олам шарм кунед. Бишармед. изо намекашен. изо мегӯям шарм аз шарм пӯст ҳая минал имон, мегӯям ҳаём аз имон аст. Шарм ҳаё надорад. Одаме ки беимоне ҳаёу шарм надорад. Шарм намедорад ки одамо мебинанд дидау занака рехтеста, намегӯянд ки ира ки гирён кардеста, чӣ ба гира кардеста, чӣ ба об биҷареста, касе аз дунё гузашта мегӯянд, ин ки ира шамхе ситам додестиянд. Касе ки мисол тоҷикиро намефаҳмад, хаста фикр мекунад касе аз дунё гузашта гира кардеста. А ин хеле ки худша ситам додеста занаки бечора, гира дора, нола дора. Дуои талхи фарзандашо кардеста. Шумо фикр мекунед фарзандон рӯзи беҳ мебинанд? Албатта ки не. Ман ҳатто дидагим як оиларо мисол биёрам шумода, ки як оилаи дигаам ҳамин шиносои мадан нақл карданд ва оиларам духтаршон ҳамихе модарша аз хона берун кардагӣ, ана орам фарзандош эҳтиром намекунанд. Мегӯянд ки он чӣ кишти бардоштӣ. Фарзандош баҳам эҳтиром намекунанд. Занакам қариб 60 сола шудагӣ, фарзандош гап мегардонанд, писандш намекунанд. Бед мега, туд мега, бед мега. Бо оила намозхон, қуръонхон хеле будастиянд. Ҳайрон мешаванд ки чӣ ба хеле ки баъд бана гуфтанд ки хеле фаҳмиданд ки модарша эҳтиром намекарда. Бале, хеле ҳастанд одамо. Мегӯям дар ҳаёт бисёр дидагиам одамое ки падару модарро эҳтиром накардагианд. Чӣ шудагӣ одамое ки падару мадарашон эҳтиром кардагианд, ки эҳтиром карда истоданд, чӣ мешаванд, чӣ шуда истоданд? Баракате. Дар он хонае ки дуои падару модар, дуои пир, мисол бобоу бибиай, он хонада медонед баракати Аллоҳ таоло дар он хона пайдо мешавад. Мара мисол мара бинед чӣ ҳаёти ман алҳамдулилла ки ба баракате ки боям ки набошам ки даруни ман оромае. А ин оромӣ дарунда дига ягон чӣ қиматтар аста? Оромӣ даруни ман аз он аст ки падару модари ман аз ман чӣ мегӯянд норизо рафтагӣ нестанд. Ин барои ман давлате аст ки боигаре аст ки дар ҳеҷ ки ҷо ина харида намешавад, дар ҳеҷ ҷо ира фурӯхта намешавад. Даруни инсон вақте ором бошад ки падару модар аз ӯ ризо рафтааст, падару модар ӯро дуои барака додааст, дига чӣ дар кора инсонда? Дар ин дунё чӣ дар кора дига? Аз он ки мегӯянд ки Аллоҳ таоло розӣ аст, он нафаре ки аз он падару модар розӣ бошад. Худованд ки аз бандааш розӣ бошад, дига чӣ дар кори бандада? Дига ҳечи дар кор неста. Худованд ки розие, ибодатша мекунад, бо Аллоҳ таоло мисол ки робиташ ҳасте, дуо мекунад, зиндагиша пеш бурдан мегирад. Робита дорад ку намоз мехонад, намозро дошт дуо мекунад. Ризогии падару модарро гирифта, Аллоҳ таоло ризо аст. Ибодат мекунад, зиндагиша пеш бурдан мегирад. Баракат аз Аллоҳ таоло бо омадан мегирад. Фаҳмидед? Вақте ки Аллоҳ таоло аз шумо розӣ бошад ку хушбахтарин инсон дар рӯи ҷаҳон мешавад. Барое ки ягон шикаст дар ҳаёти шумо намешавад. Мушкилӣ мешавад, лекин намешканад инсон. Манам дар ҳаёти мушкилиҳо мешавад, лекин мушкилие ки ҳаллаш ҳаст пасаш. Ягон мушкили беҳал дар ҳаёти ман пас аз падару мадар гузаштагӣ наштагӣ. Мушкиле шудагие ки ва ин мушкилиро ҳаллаш омадагӣ пасаш. Одамое ҳастанд мегӯянд ки мушкилӣ дорем ки ҳал намеша мушкилиямон. Фаҳмидед? Ина ман телефонро гирифтам, ай светное чорно-белиш кардам барои шумо. Дидед мушкилаи чӣ хел ҳал кардам барои одамое ки метарсанд ай рӯи ман. Афти намуди маро хушунабӣ накунед, натарсанд.
Чорна біль نترسین. دیدین چه خدا مشکلی بنده آسان میکنه. یکو ای بنده ما خورد من در هر دو جهان خریدار منم. یعنی که این الله تعالی عبادت به خداوند کردیم، خداوند در هر جهان مشکل ما را آسان میکنه، با آن شرطی که پدر مادر از فرزند چی باشه؟ ریضا باشد. ریضا میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رضا الله رضا الوالدین. ریضاگی خداوند در ریضاگی پدر مادر است. این در آیات قرآن آمدگیه. بله. از شما خواهش التماس بازم التماس لایک زیر کنید در همین ویدیوهای احترام، خصوصا در ویدیوهای احترام پدر مادر ما به شما میگم لایک زیر کنید، поделиться کنید، подписаться کنید بو خوب. لیکن لایک با همراهی поделиться التماس подписаться کنید خواهی که کانال ما پیش روه، این برای شما ثواب میگیرین. اگر که با ما بخلیک کنین حسد برینه که اینکه همین اپم بمبرده جوش بشینه، این با اختیار شماه. لیکن اگر خواهی که کانال ما پیشرفته شود و نمیخوای ویدیوهای بسیار فایده‌ناک تماشا کنین، подписаться کنین، لایک مونین، поделиться کنین. آخه شما یگانش طلب نکردیستم که نمیگم سوم بتونی ایت کنی اون تکنی مال خونه خرید ماشین خرید، نه شما یگانش طلب نمیکنم. همین یک چیزی که در درون اینجا خودش هست، همین چیزی که تون قطعیم زیر میکنین لایک و поделиться میکنین، این подписаться میکنین. چیزی که همه آسانه. подписаться бесплатно, пол نمیتونین که برای подписаться کنیم هسته. نترسین که من یگانم страшнее. از подписаться کردن در کانال من یگان با شما یگان چی نمیشه. چی میگم خطر نمیاد. ما وطن دوست دارم، وطن دوست می‌دارم، خدمت خلق وطن کرده ایستادم. فهمیدین؟ فکر نکنین، نترسین که درباره آیات قرآن میگه چی میگه ما یک подписаться نکنیم که درگم در چی گرفتار نمیشه ان شاء الله. سخن حق خداوند خودش آدم حق را الله تعالی خودش چی میکنه؟ حمایت میکنه. حالا اون که من در یگان چی خوش نیستم، نترسین. مستجیکو که پشتی من قوقای تر نیسته. فهمیدین من نگم چیه؟ لایک بمونین، поделиться کنین، подписаться کنین، با نوران اول نور میشه. میادرم شما.